با مهر اخلاصی بپایان درود میگوییم به شما بانوان، خواهران و دوگانه‌های عزیز و ارجمند. در این فصل گلریز و گلبیز بهار نازنین باز هم روبروی هم پیوند هستیم طریق شبکه دوست داشته‌مان تلویزیون تاجیکستان تا با هم راز بگوییم از دستان پر اعجاز بانوان صاحب هنری وطن. باز آمدیم از پیام و آرزو، از ایجاد و هنر، از دستان پر اعجاز و مهنت آفر هنرمندان پیغام رسانیم. روبرو با هم پرده از رازهای شیرین، خاطره های نیک برداریم، از دیار فسانه های ایجاد قصه کنیم. تاریخ شناسنامه ملت است، فرهنگ معرفگر ملت و دولت و این روز نیز ما در عرفه یکی از جشن‌های تاریخی جشن 30 سالگی استقلال دولتی قرار داریم و این لحظه نیز برنامه دوگانه ها را نیز در شهر تاریخی حصار عاید موضوع نقش زنان در تحکیم استقلال دولتی با همراهی بانوان هنرمند آغاز می‌بخشیم. بله و ببینیم که بانوان عزیزی ما در رشد نمره جامعه نوین تاجیکستان مخصوصا در شهر باستانی حصار چه نقش چه مقامی دارند. ما را همراه باشید. بینندگان عزیز، این حال صحبت داریم با معاون رئیس شهر حصار بنفشه یلداشت داده. استقلالیت نامه اقبال و نصرت را به ما باز نمود. در این روند در مستحکم نمودن پایه دولتداری زمینه فراهم آورد. از نگاه شما استقلال دولتی به بانوان تاجیک چی داد؟ امروز تا چه اندازه زنان و بانوان شهر حصار در نگاه داشت این شهر نقش عمیقی گذاشتند؟ بیهوده نگفتن گذشتگان ما که زن مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر دنیا را تکان می‌دهد. امروز با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان موقع زن را در جامعه مخصوصا در تمام پیام‌های نوبتیشان بلند برداشته ایستادند. دستگیری به واسطه این حکومت جمهوری تاجیکستان است که زنها در تمام وظیفه ها امروز کار و فعالیت کرده ایستادند. یکی از فعالیتی که زنها امروز در شهر حصار به راه ماندن این ساحه تندرستی می باشد، ساحه معارف می باشد و دیگر صاحبکار زنها و دیگر هنرمند زنها کسب آموزی. در همین سال 2021 شماره زنانی که با کسب فرا گرفته شدند در 3 ماه اول سال 2021 152 نفر می باشند. در 30 سال استقلالیت امروز زنهای شهر حصار در ساحه های گوناگون کار و فعالیت کرده ایستادند. باید قید کنم که بخشیده به سالهای رشد دهات هنرهای مردمی زنهای شهر حصار امروز 132 نفرشان به کسب آموزی هنرمندی فعالیت کرده ایستادند. از قبیل قراق دوزی، گل دوزی، زر دوزی، زرگری و غیره ها می باشند. طول 2 سال است که در جمهوری با ابتکاری به واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان آزمون فروغ صبح دانایی برگزار گردیده ایستاده است و غالبان از جانب بانوان شهر حصار نائل گردیده باشند. باعث سرفرازی است که امروزها تمام قشر جامعه رو آوردن به کتاب و کتابخانه. قید کردن به مورد است که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی از حساب زنان و بانوان، از حساب دختران در این آزمون اشتراک نموده و در جمهوری باشد 4 نفر که 2 نفر جای یکم و دوم و 2 نفر دیگر جای افتخاری را سزاوار گشتند. این هم یکی از اشتراکچی آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 99 می باشد که گیرنده جای 3 گشت و خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 41 عبدالله و نرگیسه، خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه رقمی
41 ҷойи дуюмро сазовор гардид, ки боз ҳам номи занону бонувону духтарони шаҳри Ҳисорро дар ҷумҳурӣ муарриф карданд. дар нигаҳдошти таъриху тамаддуни шаҳри ҳисор занону бонувон чӣ нақши амиқе гузоштаанд? ба ҳар яке мо имрӯз маълум аст, ки дар 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз аз рӯз дигаргунӣ ба роҳ монда шудааст. яке аз пешравии ин дар самти дастгирии занҳо бо шуғл корхонаҳои дузандагӣ аст, ки дар шаҳри Ҳисор цехҳои дузандагӣ мавҷуд ҳастанд, ки занҳо бо духтани сарулибос ва духтани сарулибоси мактабӣ машғул ҳастанд. ғайр аз ин занони шаҳри Ҳисор ба эҳё намудани он ҳунарҳое, ки аз солҳои пеш то ба имрӯз омада истодааст, яъне ҳунари асили модарои моро имрӯз дар байни ҷомеа муаррифӣ карда истодаанд. бояд қайд намоям, ки имрӯз занони тоҷик, махсусан занони шаҳри Ҳисор дар тамоми соҳа кор ва фаъолият доранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста занону модаронро дастгирӣ мекунад ва бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занону бонувон бо имтиёзҳои зиёде ноил мегарданд ва дар баробари мардон дар рушду намои ҷомеаи навини Тоҷикистон саҳми арзандае мегузоранд. яке аз чунин тадбирҳои муҳим ва амали неки пешвои миллат ин таъсис додани грантҳои президентӣ ба бонувони хонанишини шаҳру навоҳии мамлакат мебошад. ёдовар мешавем, ки тӯли 30 соли истиқлолияти давлатӣ ҳазорҳо нафар бонувон аз ин имкониятҳо истифода намуда ба муваффақиятҳои назарраст ноил гардиданд. бинандагони гиромӣ, меҳмони барномаи дугонаҳо ҳастанд бонуи соҳибкор Мавҷуда Ҳакимова, ки бо истифода аз чунин имкониятҳо коргоҳеро ташкил намуданд ва ба муваффақиятҳои назарраст ноил гардиданд. аз нигоҳи шумо ташкили чунин як иқдомҳо барои рушди соҳибкорзанон чӣ заминае фароҳам овард? бо боварии том гуфта метавонам, ки саҳми занон барои рушду нумӯи кишвар, барои ободии кишвар, барои ташкил кардани ҷойҳои корӣ, барои ташкил кардани коргоҳҳо хеле ҳам зиёд аст. ва ман ҳамчун як зани соҳибкор, ки дар ин 30 соли фаъолияти соҳибкориям чандин коргоҳҳо ташкил кардаам, садҳо ҷойҳои корӣ барои занону барои бонувон ташкил кардаам. ва тӯҳфаи ман барои 30-солагии истиқлолият, ки имрӯзҳо дар арафаи ҷашнгирии 30-солагии истиқлолияти Тоҷикистони азизамон ҳастем, дар партаву ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарамамон Эмомалӣ Раҳмон, мо ҳама ҷониба шахсан ман меҳнат кардам ва дар ин солҳо дар шаҳри Ҳисор муассисаи таълимиро барои 550 нафар хонандагон сохта ба истифода додам. ва соли ҷорӣ бошад дар ноҳияи шаҳри нав литсеи хусусиро барои 450 нафар хонандагони бо забони русӣ ба истифода додем. занон низ дар баробари мардон меҳнат кардаанд, барои ободии оилаи худ, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии иҷтимоии худ фаъолият мебаранд. ва соли гузашта аз истифода аз фонди рушди соҳибкорӣ назди дастгоҳи президенти Тоҷикистон як коргоҳи дӯзандагиро барои дӯхта ба истифода додани либоси ягонаи мактабӣ истифода кардам ва айни замон 24 нафар занону бонувон дар ин коргоҳ бо ҷои кори доимӣ таъмин ҳастанд. ва фикр мекунам, ки як фазои обод, як фазои озод барои соҳибкорон, умуман барои ҳар як шахсе, ки метавонад хоҳиши соҳибкор будан дораду соҳиби як кореро ташкил кардан дорад, барои мо ҳама шароитҳо муҳайё аст. ин ҳама бо шарофати истиқлол аст, бо шарофати роҳбари давлатамон, пешвои муаззами миллат аст, ки ғами миллатро мехӯрад, ғами халқро мехӯрад ва тамоми шароитро барои мо фароҳам овардааст. ман таъкид кардан мехоҳам, ки аз он мораторияҳое, ки барои соҳибкорон пешниҳод шудааст, аз он равзанаи ягонае, ки дар як чанд дақиқа мо метавонем, ки фаъолияти соҳибкории худро
қонунӣ гардонем. аз он имтиёзҳое ки бонкҳои тоҷикистон барои мо пешниҳод мекунад ва ҳамаи ин барои рушди соҳибкорӣ заминагузор асту барои фаъолияти соҳибкорӣ мусоидат менамояд. мо шукргузор ҳастем ҳамчун як бонуи соҳибкор, ҳамчун як модар, ҳамчун як зан шукргузор ҳастем ки дар ин давлати ободу озод фаъолият мекунем ва чунин роҳбари ғамхору меҳрубон дорем ки дар фикри миллат аст ва барои пешравии миллат, барои пешравии зиндагии халқаш ҳамеша ғамхор аст. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ҳамсуҳбати мо буданд яке аз соҳибкорзани муваффақи кишвар Мавҷуда Ҳакимова. барномаи мо идома дорад, моро ҳамроҳ бошед. бинандагони азиз, айни ҳол суҳбате дорем бо омӯзгори собиқадор Муътабар Мирзоева. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои калидии ҷомеа маҳсуб ёфта нақши занон дар рушду нумӯи ин соҳа хеле назаррас мебошад. дар ин маврид мехостам бифаҳмам ки то чӣ андоза нақши бонувон нисбат ба мардон назаррас аст дар соҳаи маориф. соҳаи маориф дар шароити имрӯза яке аз соҳаҳои асосӣ буда тамоми мутахассисоне ки имрӯз ба воя мерасанд аз мактабу маориф илму дониш омӯхта кадрҳои баландихтисос ба воя мерасанд. нақши омӯзгорро дар бедор кардани завқи китобхонӣ ва таҳкими илмҳои дақиқу табиатшиносӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед? соли 2020 соли 2040 соли илмҳои табиӣ риёзӣ эълон карда шуд. бо ҳамин мақсад дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳурӣ таъмин намудани кабинетҳои таълимӣ, кабинетҳои фаннӣ ва инчунин баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ба илмҳои дақиқ ва таъмин намудани муассисаҳо бо кадрҳои баландихтисос ки таъмин карда шаваду дар шароити имрӯза ва ояндаи Тоҷикистон аз кадрҳои босавод ва таҷрибанок вобаста аст. мо бояд ки дар оянда кадрҳои баландихтисосро ба воя расонида дар тамоми соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ кору фаъолият намоянд. бинандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки ин лаҳза суҳбате доштем бо омӯзгори собиқадор Муътабар Мирзоева. ҳамсуҳбати навбатии мо ҳастанд мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Ҳисор Нодира Музаффарӣ. хуш омадед ба маҳфили дугонаҳо. хоб, дар шаҳри Ҳисор ба хотири пойдор мондани оилаҳои ҷавон чӣ гуна вохӯриҳо бо бонувон баргузор мегардад? мо занони ин диёр шукргузор ҳастем дар чунин давлати соҳибихтиёру соҳибистиқлол зиндагӣ ба сар мебарем ва миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки имрӯз мо имкониятҳои зиёд дорем барои кору ва фаъолият кардан дар ин диёр. барои пешгирии пошхӯрии оилаҳои ҷавон мо дар бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар якҷоя бо мақомоти иҷроии ҳокимияти шаҳри Ҳисор корҳои зиёде ба анҷом расонда истодаем. дар асоси нақшаи кори бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар тамоми деҳаю маҳалҳо вохӯриҳо гузаронда мешавад то ин ки имрӯз оилаи солим ва ҷомеаи солим бошад. дар вақти ба қайд гирифтани ақди никоҳи давлатӣ имрӯз мо занон ва духтаронро аз ҳуқуқу ӯҳдадориҳои худ огоҳ мекунем, хабардор мекунем ки онҳо дар оянда чӣ ҳуқуқу ӯҳдадориҳо доранд. бинандагони азиз, айни ҳол суҳбате дорем бо Миҷгона Раҳимӣ, директори литсеи касбии техникии шаҳри Ҳисор. мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар шаҳри Ҳисор дар кадом поя қарор дорад? ҳамчун як бонуи ин сарзамин ифтихор аз он менамоям ки бо шарофати сиёсати хиратмандона, падарона ва собитқадамонаи роҳбари муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занон дар ҷомеа мақому мартабаи хоса дошта озоду комилҳуқуқ таҳти ҳимояи давлат қарор доранд. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи роҳбарони сатҳи олии кишвар нисбати мақому манзилати зан дар ҷомеа ва аз ҳисоби занони лаёқатманд ҷалб намудан ба корҳои хизмативу давлатӣ ин худ боиси сарфарозии мо занон аст. ин нуқтаро сарвари давлат борҳо дар суханрониҳои хеш низ қайд менамоянд ки мо минбаъд низ
оиди амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба баланд бардоштани мақому мартабаи занон дар ҷомеа тадбирҳои зарурӣ андешида занону ҷавонони лаёқатмандро ба вазифаҳои роҳбариву давлатӣ ҷалб намоем. ҷумҳурии тоҷикистон низ кишварест ки пеш аз ҳама ба мақоми зан таваҷҷӯҳи хоса дорад ва консепсияи байналмилалии ҳуқуқҳои сиёсии занонро тасдиқ менамояд. ана ҳамин имкониятҳо ҳаст ки имрӯз занони мо баробари мардон дар тамоми ҷанбаҳои сиёсат аз ҷумла дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, дар соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, занон, ҷавонон дар ҳама соҳаҳо, дар соҳаҳои мухталифи ҷомеа фаъолияти босамар доранд, кӯшиш менамоянд то ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. таҳлилҳо нишон медиҳад ки дар шаҳри Ҳисор низ он корхона, он коргоҳ, муассисаеро ки зан роҳбарӣ дорад, мушкилиҳо кам ба назар мерасад. Пайваста дар ободӣ аст, пайваста дар рушд аст. роҳбари давлат низ пайваста қайд менамоянд ки масъалаи баробарии гендерӣ ин худ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. имрӯз дар ҷомеае ки зан мақоми роҳбарӣ дорад дар ҳоли рушд аст. инчунин роҳбари давлат нақши занонро дар ҳаёти ҷомеаи башарӣ тимсоли офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо ва низомбахши рӯзгор арзёбӣ кардаанд. қалби пурэҳсоси зан саршори меҳру вафост. имрӯз ки мо дар тарбияи насли наврас, дар соҳибкасб гардидани ҷавонон фаъолият менамоем, пайваста кӯшиш менамоем ки ҷавонони соҳибкасб ба камол расанд. пайваста кӯшиш менамоем ки ҷавононро дар рӯҳияи меҳандӯстӣ, ватанпарастӣ ба камол расонем. ҷавонон ояндасози миллату давлат маҳсуб меёбанд. барои касбомӯзии ҷавондухтарон имрӯз кадом шароитҳо фароҳам оварда шудааст? зан худ соҳибҳунар, соҳибкасб бошад, албатта фарзандони ӯ соҳибкасб ба камол мерасад ва дар паёми имсолаи роҳбари давлат нисбати касбомӯзии ҷавонон, нисбати баланд бардоштани малакаи касбии ҷавондухтарон хело нуқтаҳои хуб арзёбӣ гардид ва ин боз ҳам моро дар ҳамин самт рӯҳбаланд сохт ки пешвои муаззами миллат барои бартараф сохтани мушкилотҳои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, яъне литсейҳое ки имрӯз ба касбомӯзии ҷавонон машғул ҳастанд, бисёр ҳам назари нек карданд. ҷалби ҷавондухтарон барои касбомӯзӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? имрӯз дар муассисаи мо ҷавонон 416 нафар ҷавонон, қисми онҳоро духтарон ташкил медиҳад, ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудаанд. имрӯз мо кӯшиш намуда истодаем ки ҷавонони лаёқатманд, ҷавонони соҳибкасб омода созем, то дар бозори дохиливу дар бозори ҷаҳонӣ мавқеи худро ёбанд ва зиндагии худро низ пеш баранд. воқеан ҳунар зиндагиро зебоӣ мебахшад ва вобаста ба эълон гаштани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ чӣ тадбирҳо андешида шудааст? имрӯз дар литсеи касби техникии шаҳри Ҳисор ҷалби духтарон хело назаррас аст ва мо пайваста кӯшиш менамем ки дар баробари дигар ихтисосҳое ки онҳо пайваста илм меомӯзанд, бо ихтисоси дузанда низ ҷавондухтаронро қабул менамоем ки дар баробари духтани ин ё он либоси миллӣ, инчунин бо духти либосҳои мактабӣ, бо кашидадӯзӣ, зардӯзӣ, ҷомадӯзӣ ва духтарон пайваста аз пай ин ё он ҳунари мардумӣ ҳастанд ва инчунин мо дар худи ҳудуди шаҳр анамон донишҷӯ духтароне ки имрӯз дар мо ҳунар меомӯзанд, мо бо худи муассисаҳои тандурустӣ баъзе анамин тарабхонаҳо шартнома низ бастаем ки духти рахти хоб, халатҳои корӣ ва ниқобҳои муҳофизатӣ духта имрӯз ба истифода медиҳанд ва дар муассиса қисми зиёди омӯзгоронро занони ҳунарманд ташкил медиҳад ки имрӯзҳо ба ҷавонон ҳунарҳои мардумиро ёд дода истодаанд ва имрӯз дар ҷомеае ки зан нақши созанда ва зиндагии солим, фарзандони солиҳа дорад, фикр мекунам он кишвар
пайваста дар тараққист. ҷашни муҳими давлатдории 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пеш аст ва саҳми занони шаҳри Ҳисор низ дар ободии ин диёр бахшида ба анамин ҷашни муҳим хело назаррас аст ва дар худи шаҳри Ҳисор низ 866 адад иншоотҳои ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст ки қисми зиёди он аллакай сохта ва истифода дода шуд. Дар аксарияти он иншоотҳо саҳми занон назаррас аст ва қисми он аз ин иншоотҳо низ иншоотҳое ҳастанд ки аз қабили корхонаҳои дузандагӣ, кошонаҳои ҳусн, марказҳои ҳунармандӣ ки бонувонро бештар ба касбомӯзӣ ҷалб менамояд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки айни ҳол суҳбате доштем бо Миҷгона Раҳимӣ, директори литсеи касби техникии шаҳри Ҳисор. барномаи дугонаҳо идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.
имрӯз зан модари тоҷик дар баробари масъулияти ба дӯш доштааш ва фаъолият дар соҳаи тиб, иҷтимоиёт, фарҳанг ва илму маориф, инчунин дар соҳаи кишоварзӣ низ фаъолият менамоянд ва дар баробари мардон саҳми арзандаи худро дар рушди кишоварзии мамлакат гузошта истоданд. ва соҳибкорзанони шаҳри ҳисор ки дар риштаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд хеле зиёд ҳастанд ва меҳмони имрӯзаи маҳфили дугонаҳо ҳастанд. бобоназар ва зиннат яке аз кормандони соҳаи кишоварзии шаҳри ҳисор. ба маҳфили дугонаҳо хуш омадед. нисбати занону бонувоне ки дар риштаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд дар шаҳри ҳисор аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чӣ гуна дастгириҳо шудааст? дар паёми навбатии худ президенти мамлакат доир ба соҳаи кишоварзӣ бисёр ғамхориҳо пешниҳод намуданд. аз он ҷумла озод намудани кишоварзон аз супоридани андози ягона ва ин моро водор менамояд ки доир ба соҳаи кишоварзӣ ҳам ин хело ба нишондиҳандаҳои баланди меҳнати мо ноил шавем. дар шаҳри ҳисор зиёда аз 4000 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият менамояд. аз он ҷумла дар ҳамин 4000 хоҷагии деҳқонӣ зиёда аз 10000 нафар коригар кор мекунанд. аз он 964 нафарашон роҳбари хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошад. ва мо кишоварзонро водор менамояд ки нисбати замин ки ҳар як ваҷаб заминро мо оқилона истифода бабарем, на ин ки он заминҳое ки доир ба хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста аст. аз он ҷумла он заминҳое ки дар назди ҳавлигии худамон дорем, аз ҳамин ҳамон бояд дуруст истифода барем. зан модар нигаҳдорандаи оила нахустин омӯзгори одаму олам ва башарият аст. ин лаҳза низ суҳбате дорем бо омӯзгор, директори мактаби таҳсилоти умумии рақами 101 шаҳри ҳисор Баротова Манзура. ин аст ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа тадбирҳои судманд андешида шуда истодааст. дар ин раванд назари шумо чӣ гуна аст? баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ин яке аз нишонаҳои кишварҳои пешрафта мебошад. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба муҳайё намудани шароити мусоид баҳри фаъолияти занон дар сиёсат корҳои зиёде анҷом дода шудааст. аз ҷумла қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кафолатҳои давлатӣ баробари ҳуқуқи мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо, фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба доир ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва дигар санадҳои меъёриро номбар кардан мавриде аст ки барои озодона кор фаъолият намудани занон дар корҳои давлатӣ қабул гардиданд. имрӯз зани тоҷик баробари модар ва ҳамсари хуб будан, инчунин роҳбар, муҳандис, ронанда, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳатто ки дар пӯшинҳои сарҳадӣ кори фаъолият намуда сахми худро барои пешрафти ватан гузошта истодиянд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид ва яке аз иштирокчии озмуни мазкур Абдуллоева Наргиз ҳастанд. таъсироти шумо оид ба баргузории ин озмун чӣ гуна аст? мо наврасони зодаи истиқлол шукрона аз он менамоем ки дар чунин ватани сулҳҳову сулҳпарвар ва ободу зебои умр ба сар мебарем ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо наврасону ҷавононро мудом дастгирӣ менамоянд. мо албатта ин сиёсати бунёдкоронаву хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллиро сармашқи кори худ намуда мудом дар талоши он ҳастем ки боз ҳам бештар ба китобхонӣ рӯй оварда
فنهای دقیق را از بر نموده در آینده افتخار ملت خود گردیم و البته در رشد و نمو کشور عزیزمان تاجیکستان سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم. بینندگان گرامی یادآور میشیم که نرگس عبدالله و غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در نامیناسیون ادبیات معاصر میباشد. این حال صحبت داریم با فرانگیز وطنی و مدیر شعبه کار با زنان و اویله نزد مقامات حاکمیت دولتی شهر حصار. لباس یکی از رکنهای اساسی دولت و معرفیگر خلق و ملت می باشد. بانوان چه نقشی دارند در معرفی لباس ملی؟ لباس ملی این معرفیگری فرهنگ ما تاجیکان می باشد و دختران بانوان مادران ما تاجیکان بیشتر میل به انمون لباس فرهنگ خود دارند تا که انم فرهنگ خود را لباس خود را از دست ندهند. برای معرفی ملت لباس ملی تاجیکانه بانوان هنرمند ما چه نقشی گذاشته می توانند؟ زنان هنرمند شهر حصار در متویی که خالی هست یعنی که بیگل هست در آن نقش آفریده و ما دختران تاجیک را از انمون سر لباس ملی میشناسند. لباس تاجیکانه زیبنده است به زنان و بانوان ما. خوب میشد که دختران ما مادران ما استفاده میبردند از انمین لباس های ملی که به ما به فرهنگ ما معرفیگر ما تاجیکان هست بیشتر و بیشتر جلب می شدند. صحبت داشتیم با فرانگیز وطنی و مدیر شعبه کار با زنان و اویله نزد مقامات اجرایی حاکمیت شهر حصار. برنامه دوگانه ها ادامه دارد، ما را همراه باشید. استقلالیت زندگی آرام و آسوده پیر و جوان، خنده های بیغش طفلکان، گرامی داشت فرهنگ نیاگان و پرافشانی پرچم ملی در عرصه جهان می باشد. بینندگان گرامی این محفل دوگانه هاست منظور شما و مهمان نوبتی برنامه ما هستند دیرکتور مکتب 14 شهر حصار عبادت بازارова. خوش آمدید به محفل دوگانه ها. به همه ما معلوم است که با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان نسبت به زنان و بانوانی که در مؤسسه‌های تحصیلی میانه عمومی در دهات‌ها تحصیل می‌کنند کوتاهای پرزیدنتی تشکیل کرده شده است. دستگیری‌ها نسبت بانوان مؤسسه تحصیل میانه رقم 14 چگونه است؟ اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در همه برآمدهایشان تاکید بر آن می‌دارند که زنها بیشتر به کادرهای راهبری کننده جلب کرده شوند. البته این ما زنها را خوشنود از آن می‌سازد که نسبت ما زنها توجه جناب عالی به نهایت زیاد است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 پیوسته به غمخوری‌های جناب عالی همه ساله در کوتا شاگردان اشتراک می‌دارند. علل خصوص من همین سال جاری دور یکم کوتا عید فن‌های دقیق که بیشتر به فن‌های شیمی، فیزیک جلب شده است گذرانده شد. البته وقتی که ما زن مادر هستیم در برابر این ما آموزگار هستیم، ما تربیت دهنده هستیم و بیشتر تعلیم و تربیت بر دوش ما است. از آن خرسند هستیم که در همه ساله پیام‌ها ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعات جمهوری پیوسته از طرف پرزیدنت کشورمان راه‌اندازی کرده می شود. 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی ریاضی دقیق اعلان شدن این ما آموزگاران را بار دیگر وادار ساخت که بیشتر به این فن‌ها دقت دهیم. مخصوصاً فن‌های طبیعت شناسی ریاضی و دقیق در مکاتب‌های یعنی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برای شاگردان و آموزگاران بیشتر کار بردن است. مخصوصاً تشکیل کردن کابینت‌های فنی، آزمایشگاه، دقت جدی دادن یعنی از طرف راهبران مؤسسه‌ها این اولین درجه می باشد. وقتی که در پیام همه ساله غمخوری‌های جناب عالی قید می شود، من همین ساله پیام این استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 و آماده نمودن نقشه چاره‌بینی برای سالهای 2021 و 25 این نیز برای ما زنها باعث خوشنودی است، چون که همه وقت توجه جناب عالی نسبت ما زنها به نهایت زیاد است. در غمخوری‌های جناب عالی پیوسته ما آموزگاران کوشش به خرج می‌دهیم که بیشتر کار بریم، بیشتر نسبت فن‌های دقیق خوانندگان را در آزمون‌های فنی تیار نماییم و در سمت زینه سیمی تحصیلات یعنی جلب دختران
به مؤسسه بیشتر کار بریم. چون که وقتی که مادر باسواد باشد اویله باسواد می شود. وقتی که اویله باسواد باشد علاقه جامعه باسواد هست. برای همین ما آموزگاران پیش از آن که مادر هستیم کوشش می نماییم که صف دختران را با کوتاهای پرزیدنتی زیاد نماییم. با داخل شوی مکتب های مؤسسه های عالی کسبی نسبت طبق کوت پرزیدنتی کارهای فهماندهی با پدر و مادران بریم و پیوسته به غمخوری های جناب عالی کوشش نماییم که بیشتری زنها در عائله ها باسواد شوند. چون که گفتند پایه دولت نماند به معارف استوار، دولتی پایدار خواهی روی بر مکتب بیار. و کوشش به خرج میدیم که در کوتای پرزیدنتی بیشتر دخترها رو جلب کنیم و از 20 ساله آموزش فنهای دقیق بیشتر کار بریم، فعالیت نماییم و صف خوانندگان رو در آزمون‌های از این فنها زیاد کنیم. و شماره جوان دخترانی که طبق کوتای پرزیدنتی سال گذشته تحصیل نمودند چقدر است؟ در مؤسسه ما علاقه سال گذشته 2 نفر آمده بودند که از آنها 1 نفرش همین دخترها می باشد از فن بیولوژی. چون که وقتی که آنها با کوتا سر و کار کردن باید آمده در محل خود طبق همون راهخط کار کنند و به خوانندگان تعلیم و تربیت دهند. تشکر زیاد به خاطر یک صحبت پرمحتوا. از صحبت با بانوان شهر حصار معلوم گردید که امروز بانوان تاجیک در برابر مردان در ساحه‌های مختلف جامعه فعالیت می‌نمایند. بله و ما امینیم که بانوان عزیزی ما در رشد و نموی تاجیکستان صاحب استقلال با سازندگی و آبادکاری با خرد ازلی و فرهنگ والای خود نقش نظر است می‌گذارند. بله بینندگان عزیز خاطررسان می‌نمایم که تا این دم برنامه دوگانه ها بود. منظور شما از شهر باستانی حصار. تا برنامه‌های بعدی خیر.